keselamatan sehku krina doni. Mari si puji Tuhan rendai kita ibas kitab Nenden nomor 257 sindekan bait si pemenang si beritakan berita si meriah. Kinilah ngasupan guna berita ibuat ibas kitab Romanari bindu sada ayat 21 sampai 22 enda kari silakokan secara responsoria. Itandai manusia nga dibata tapi lah ipahagana dibata bagi dibata. Tuhan turang dengakal kami pehaga kam. Lah ia ngatakan bujur mandi bata. Oh Tuhan, pemerendu simpar bas gelu kami, tapi menggati kal kami lupa ngatakan bujur. Perukurna karena si sia-sia saja. Janah pusuh pratenna si batu-batun ikuasai si gelap. Ngaku kami oh Tuhan, surah-surah daging mahanca kami dabuhku si jahat. Ngaku ia pentar, tapi motu nge ia. Arkitekan mengganjang ukur, ras belu-belu akap kami, diri kami asangkan kalak si deban. Alami kal kami oh Tuhan. Mari sekejapkan kelepakan tas sedekah enda, dibatasi pengasup kita ngeluh benar ras mahuli, guna berita si meriah. Mari serenungkan karena kata enda, kita masuki paksa tenang. Pasal tenang golong, mari siakukan kelapakan ta aluras sekitar rendah ibas kitab Nenden nomor 203 sendekan bait 2 bagi si pelimakan pasu-pasu ni Tuhan ta. Terkira
bergegeh idur di bata nari. Selaku persuruhan di bata, aku nahkan kata di bata manbanta bagi isuratkan ibas kitab Jesaya bin 40 ayat 10, nina di bata. Olam biar, sebab aku kap aras kam. Aku kap di batandu maka ola atendu aru. Kusampati kam janah aku mahanca kam megegeh. Kukawali kam janah ku kelini pe. Meriah hukur tai bas kita ngalokan padan di bata. Maka rende kita arah nendenta kita menenden nomor 240 siwah. Sendekan bindu sada eda kari sendekan 2 kali. Ajari aku, oh Tuhanku. Gundari sah kita ku pengogen kata di batas pemenang. Pengogenta ibu di bas kitab Kejadian bindu 12 ayat sada sah siwah. Mari raduras sibuka kitab pustakata. Emkap kitab Kejadian bindu 12 ayat sada sah siwah. Mari raduras sioge tapi kami araban sorana. Nina Tuhan man Abram. Tadingkanlah kutandu, kade-kadendu, ras rumah bapandu. Jenari lawaslah ku negeri si kuturuhkan man bandu pagi. Nterem kuban sinur surdu, janah ema pagi jadi sada bangsa simbelin. Kupasu-pasu kam, janah kubahan terberita gelarndu, gelah arah kam enterem kalak dat pasu-pasu. Kupasu-pasu kalak si masu-masu kam, tapi kusumpahi kalak sinumpahi kam. Jangan arkitekan kam kupasu-pasu kerina bangsa-bangsa. Kenca umur Abram 75 tahun berkat meiharan nari bagi isi suruh Tuhan. Silut te berkat aras ia. Abram mabandaharana Sarai, Lut anak sedinana, kerina arta-artana aras budak-budakna si idatna sanga ia iharan. Jenari berkat dia ku Kanaan.
Kencaseh ikanan isiar-siarna kerina daerah janah dungna ia kubatang kayu moreh eme ingan ersembah isi kem. Paksa kalak kanan nianisa tanah Icilahkan Tuhan bana man Abram janah nina enda manegeri sikubrekan man sinur-surundu pagi. Jenari iban Abram sada batar-batar ingan persembahan man Tuhan singgo teridah bana. Kenca bage miser Abram ku selatan ku tanah uru-uru silit arah timur Betel. Janah ipajakkan Abram kemahna kelang-kelang Betel aras ai. Betel arah matawari bun, ai arah matawari pulta. IJP ibahana ka batar-batar ingan persembahan jana isembahna Tuhan. Jenari pindah-pindah ka ia ibas sada ingan ku ingan sideban. Kencasi lawas ia ku tanah kanan bagin selatan. Si berjeda pengogenta. Ketuahan kalak semigikan kata dibata dengan semakai kenca ibas geluhna setiap wari. Haleluya. Lah bagi Sorando pendeta. Sorando lah bagi. Mute dulu tutup mute, lah bukan. Coba cek audio dulu, lah Andaran. Sabar kita nanti sih ya. Enda mau pergi? Enggak. Ya. Ya. Mari seni naras kurang sini ikelengi Tuhan. Ras kita ersada ibas pertoton. Ope lenga kita dengkahkan kata dibata. Ras kita tertoton. Tuhan dibata, Bapa kami si mada kuasa, si itandai dengan isembah kami ibas gelar anak Mdu Yesus Kristus Tuhan kami. Ibas paksa kesempatan nenda, gopulung kami kerina anak-anak Mdu, guna dengkahkan kerna katandu. Kamkap ulu pemetah ras kepentaran, pasu-pasundu kemahendu guna nuriken katandu. Arah gegah kuasa kesahandu si badia.
katandu pe manci iantusi perpulungan. Alu kendu kami Tuhan ras pertoton kami, alemindo kami basprina salah lepak kami. Sebab ertoto kami mindo man bandu ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami singgelu. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari raduras kita ngoge kitab Matius, bindu 28, ayat 16 sekubas ayat 20. Iogekan kami isina nina bagena. Ajar-ajar si 10 sadakala lawes ku uruk i Galilea. Ku ingan si enggo ikatakan Yesus manbana. Asung ida ajar-ajar Yesus. Isembah na ia, amin na gia piga-piga kala, ibas ia sangsi. Idahri Yesus ajar-ajar jinari nina, go iberikan di bata man bangku rina kuasa, i surga ras idoni. Lauslah kukrina bangsa manusia, bahanlah ia jadi ajar-ajarku. Peridikan ia ibas gelar bapa, gelar anak, ras gelar kesah si badia. Jana ajari ia ngikutkan, kerina si enggo kupedahkan man bandu. Jana ingatlah aku tetap ras kamu, sehku kedungan zaman. Senina ras turang si kelengi Tuhan, salam menjuah-juah man bandu kerina, bagai pe salam sitandana. Aku pendeta Mahdala, guru munte, beberapa meliala kemberahan purba, naras beberapa suka tendel. Cana anak sini pelimikan Tuhan, beli telukala, beru karo teluna, beru teluna. Ibas berngisi peenam kenenda, iba baik kita kubas jabusi erberita. Adisi pepayo teksta hugakin jabu si erberita, terlajar kita lebih arah ke geluhan Abram. Ijenda gelarna lenga Abraham. Ia idilo ibas tanah urkas dimnari. Isuruh guna nadingken zona nyaman. Ibas lingkungan keluargana, bangsana, bagai tentu erta tading-tadingan orang tuanya. Entah pe hak kepemilikan, entah pe si kerajangan orang tua. Tupung ya isuruh guna nadingken hutana, lasitik kelpe ia ertahan. Sebab engkai ijenda masih idah karena kepatuhanna terdibata. Karena kini tekena si pagu. Makana tupung pe ia isuruh lawes lenga jelas tanah siman tepeten. Pe tetap ia patuh mengikutkan perintah Tuhan. Sebab nina Tuhan kutuduhkan man bandu pagi tanah siman dapeten. Padahal di tanah singgu pasti si banci erbanca ia tenang, nyaman. Tapi engkai maka akap tetap ukur nalawes. Kutanah si bakal ituduhkan Tuhan lengabo etah ija ingan Bagai makepeken kalak si erkinitekan ngasuk ia erdalan ibas pimpinan Tuhan. Janah pe si idah kepatuhan Abram engga tupung ikatakan Tuhan manbana enterem pagi kubahan sinur surdu. Adisinan kegeluhan Abram tupung si umur nanggo 75 tahun. Tanda-tanda lit pupuse pelenga boli. Tapi adi ipake nandai logikana tentu labu yang git berkat. Enterem kubahan sinur surdu nina Tuhan. Adi sada pekap belenga boli. Tanda-tanda na pelenga boli. Tapi te ia nandangi janji Tuhan.
patuh ia nandangi perintah Tuhan, maka kaya si katakan Tuhan pasti itepatina, pasti idalankan. Labo pagi aku juru iban Tuhan nate. Maka tupung tanda pelenga bulit. Bagim yang geluh ibas kepatuhan. Guna naksikan karena perbahanan Tuhan simbelin. Jalah janji Tuhan pemanbana. Pasu-pasu Tuhan tetap diberikan manbana. Adisi pepayo ka ayat berikutnya. Ya ibas ayat 2 urean si berikutnya, ibas teks endanina. Kubahan terberita gelarmu. Jadi adisi pepayo ije, maka Tuhan menjanjikan man Abram, ia pagi Tuhan pagirman sa ia termurmur. Sebab adisinan genduari dan dukala merincu ke gelah terkenal. Tapi enda lah manusia, lah perbahanan manusia, erbahanca Abram enda termurmur. Tapi Tuhan si erbahanca ia termurmur. Enda janji pasu-pasu si iberikan Tuhan kempa ia. Alu bagai keberpihakan Tuhan manbana pe icidahkan man. Maka tupung lit pagi kalak singgas-gasi ia alu sumpah. Tuhan pagi masang kenca. Tupung pagi lit kalak si masu-masu ia. Si pasu-pasu tetap jadi si kerajaan. Artinya Tuhan si masang kenca. Kalau si masu-masu Abram iberi Tuhan kempa ia pasu-pasu. Jadi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Adi si pepayo ka maka na tuhu-tuhu teks enda ngajarkan kita. Maka nina Abram berkat rasarai bagi pelut anak seninana, berikut pe ibabana ertana tentu si terbaba ngenca terbaba mabage, ya si asa terbaba bo ngenca, langku ganingan babasa, adi sinengka mungkin kampiga-pigang gosehku perjalanan wisata rohani ku Jerusalem mari, padang gurun yang cukup luas. Jadi ibas ia berkat dai pelikanga ibabana budakna. Tapi si menarik ibas perdalanan Abram enda si ida. Tupuk ia sealu menjua-jua ibas sada ingan janah dibata encidahkan ayuna kempak ia. Encidahkan dirina kempak ia. Minter ibahanna batar-batar persembahan. Minter ikatakan nabujur man Tuhan. Sebab adi labo dai ergitikan Tuhan, tentu labo banci ia seku ingan alu menjua-jua. Ibas kitab Kejadian bindu 10:2 endalit ikatakan 2 kali, maka ia erbahan batar-batar persembahan jana isembahna di batar. Ibas perdalanan si cukup gedang. Labo akapna ise pelit si penting pas gelukna siakatan Tuhan. Maka tupung ia semejua-jua minter banna batar-batar persembahan man Tuhan. Jadi adisi pepayo teks enda hugakin jabu si berita. Jabu si te man Tuhan. Te ningene si lenga teridah pe ia te. Si lenga jadi pe te ia Tuhan sinikap kencang. Te ia ibas pengarapan. Sebabna ibas pengarapan banci si idah karena perbahanan Tuhan. Sebab adi si idah maka kita te kai gunana kita kini tekan. Amin pe makatep kange si idah lebih si saksikan lebih perbahanan Tuhan maka ka banci kita te. Maka ibas perdalanan sejarah gereja pe lit pemahaman singata kenca. Aku percaya kalau melihat. Maka lit kange ibas sisi si deban lit kalak tekman Tuhan arkiteken tanda mukjizat. Lit kange kalak tekman Tuhan arkiteken pula ibas perbeben nari. Tapi adi sinen ijenda Abram nadingken zona nyaman, nadingken kade-kadena berkat ia ibas pimpinan Tuhan. Geluh ia ras ndaharana bagi pe anak seninana. Rikut ras juak-juakna si ikut ras ia ibas
pimpinan Tuhan. Jana labu harus bagi ukurna kel maka ia te man Tuhan. Tupunglah bagi ukurna pejadi, ia tetap tunduk kepada pimpinan Tuhan. Patuh ia kubas perintah Tuhan. Sebab engkai pasu-pasu Tuhan pasti isehina ikuhina man kalak sita. Jadi adi ateta jadi jabu si berita kepe labo banci si katakan ngenca kita te man Tuhan. Kai lagi buktina kita te man Tuhan. Adi Abram dai icidah kena kini tekena man Tuhan icidah kena arah kepatuhan. Janah pengendesan gelukna ibas perdalanan gelukna mekapkan penyerahan man Tuhan. Adu bagi dage sanina rasturang sini kelengi Tuhan. Opelenga ijelaskan kami karena kitab Matius bindu 20 lalu. Ingat kami pernah tupung kami ngelai serba jadi ya. Ijaya kulit dekahna 8 tahun 6 bulan ngelai. Lit sada program gereja tupung si dahi perpulungan si gondekah lanai ku gereja gelah iajuk gelah reku gereja. Jadi lit lalap alasan maka lalap lare. Sekali paksa lit ka anggota perpulungan tenda Salamenda lapuas nandangi pelayanan gereja. Makana laus ka ia ku gereja Sideban sebab menurut ia ije lebih geluh kata di bata pas kegeluhan. Tapi bagaimana iu suruh-suruh serayang tetap melai perpulungan dai. Makana sekali paksa lit perpulungan anggota perpulungan ta mombak kade-kadena. Maka ngadap ya Tuhan. Perbanlah ia anggota gereja, laka ia muslim, lalit agamana, maka ikuburkan ia lalit acara KIP. Lalit acara KIP, hanya kalak gereja agama-agama Sideban silit ikutai bagi. Tapi lalit acara KIP ilakukan tu fungsi. Kaisi terjadi kenca peristiwa dai, 24 jabu ku gereja, mindo gelah ia jari ras pridikan alokan gelah banci ia jadi pengikut Kristus. Maka sada keluarga sempat isungkun kami engkai kam maka ngit mengket kubas jadi pengikut Kristus jadi kalak Kristen mingkuman bana. Ngeri kepe kena dimati lah acara kaimi pandita baging kubur kena asuh-asuhan nih. Jadi jangan caperayakan duningku lang si hebat kuakap bas GBKP danina diakonyana. La pireh jelme lalak ngeberikan kena diakonya. Keleng ate kena lalak jelme. Tuhu memang indah gereja nina. La pinggalar-galar ria ngalong ngelalak bankaina nih. Luar biasa kuakap perbahanan Tuhan nih. Ya di bagai belakakari ikan sadara mendu nih sebab baci kakak karini dia kuning nakala teindu jadi ateindu tapi kata di batei gawa-gawa kam pagi begi kensa lah kam tutus jenda begi kensa lampan di tenda sukalenda patuh aku. Jadi artinya kepeken kegeluhan jabu-jabu Kristen banci arah pelayanan menjadi daya tarik man kalak Sideban guna bengket jadi perberita semeriah. Maka tupung ia bengket ku berita si meriah jadi pengikut Kristus luar biasa idahna perbahanan Tuhan sembeli tutus ia semaka jabu sindai pe tetap komit tutus mencidahkan ketutusena ngikutkan Tuhan. Jadi adi si pepayokaku bas kitab Matius bindu 20 walu kepiken ijenda si idah makana ajar-ajar si 12 kalak si laus ku uruk Galilea suwera singgo iperintahkan Tuhan asuk ida ajar-ajar Jesus isembahna ia. Sebab ngoma ikatakan Tuhan makana ia bapa penadingkan dunia enda.
Laus ia mulih ku rumah Bapa i surga. Tapi janjina rebenga pagi aku guna ngelegi kam gelah ija aku ije kampe. Tapi ikatakan pe ibas ogenenda maka lin piga kala ibas ia sanksi. Engkai maka kala sanksi. Sebab labo piga kala singgo mate ikuburkan erwari-wari banci kakeke mulihkan ibas si matenari. Icidah-cidah kena kabana 40 wari dekah naman kalak sinterap. Enda lakap masuk dia kalenda. Adina gundari kap bulik kalak ngomate ke kita pajik pekap kita biar no bagi. Mungkin enda masih erbahanca lik kalak sanksi sebab lakin gue pernah iidahna isaksi kena kalak singgo mate keke ibasi matena. Jadi ijenda me teridah kini di batan Yesus si banci nalukan kuasa kematen. Si nalukan kerina bisa kematen si man kebiarankan manusia. Maka jago si erberita ijenda banci ngajari kita lah kita sanksi nangdangi berita karena kekeken Yesus ibasi matenari. Maka kenca seberita si Maria terapul ke kita sebab engkai tek kita maka kalak si mate jelas tujun naku jah. Jelas tujun naku jah. Sebab engkai kalak si mate tupung kerahan Tuhan pagi si kedua kalikan ipekeke ibasi matenari. Janah geluk serumahan ras di bapa. Maka perintah Yesus man ajar-ajar krina. Nila enggo ibreken di bata man bangku krina kuasa isu garas idul. Jadi ijenda pe encilahkan maka na di bata me si tetap berkuasa. Yesus Kristus si tetap berkuasa. Guna ngaturkan surga ras doni. Doni iya empuna surga pe tetap si kerajaan. Maka perintah man kalak site laus kamku krina bangsa janah pendidikan ia jadi ajar-ajarku. Endam tugas ta. Jadi uga kita jadi perberita si Maria. Adi gundari mungkin ya perpulungan mankam perpulungan i Cengkareng adila kam sempat perberita si Maria baci kange menopang program penempatan tenaga deta ser umpamana ku daerah-daerah kayak daerah-daerah PITA di belang-belang klasis GBKP di Medan Delitua pelitnya bicara lit pe pagi surah-surandu umpamana numpak-numpak sah. Uga kita banci berita si Maria alu menopang program pekabaran Injil gelalit kala diperidikan. Sebab pas klasis tenda genduari lit 10 tenaga deta ser. Jana lit pitu tenaga deta sertasi itempatkan i bajem bagi pe irunggun silalit panditana ikuta. Maka idah kami ulina luar biasa umpamana bagi ipenen lit kala si ipridikan sekitar 10-6 kala lit pridin belin lit alokan bagi pe i sarilaba epe bagi kami lit si ipridikan lit alokan lit pridin belin sebab kai deta ser enda mendampingi krina perpulungan bagi peserayan ibas nuankan pengajaran karena kata di bawah. Si selama enda lalit database gulit database jemaat. Perbankai ya artina banci iara ara sebab na di RPI sekali ngenca perpulungan era laus kamu li 2 jam ngenca je tentu banci lah maksimal. Maka ibas pitu penempatan tenaga deta serta enda bakal ngawankan iperidikan kiti peridin belin bagi PI alokan. Bahkan lit sadarunggun ta klasis enda 6 kala kari ialokan kenca banci perpulungan nahkan pelayanan-pelayanan nangdangi perpulungan ini rikut ras kerjasama serayan tatentuna. Jadi laus kukrina bangsa manusia janaban jadi ajar-ajar guna iperidikan enda tentu butuh pengajaran
ibas gereja nari. Gela ula pagi ipridikan saja ngencang. Tapi memang ia ngasup jadi pengikut Kristus si setia. Sebab melala tantangan naik guna jadi pengikut Kristus. Maka piga-piga perpulungan ta si ngawan kay gelarna anggota jemaat nungkun kaman kala si git yalo kendai. Engkai maka kam git yalo ken ninaka. Iya meriah kal kepeken gereja indanaka. Sebab engkai nina rende sangamati si mate-mate pe rende kena nih. Ertoto pekena nggo kape mate ngatakan bujur ning kena kaman Tuhan nina. Luli kala ngatakan bujur. Pengantara. Sada perpulungan Iparang Gua Menda perjalanan 5 sampai 6 jam perjalanan kaki. Mon Moria, mon Permata isi singgit kuaja temanku sebab cukup tahu perjalanan RPI kuci bagai pulung ras gereja sebab memang li gereja. Sesekali Pak sadah kami memang biasa berangkat Sabtu, sejak langsung PJJ pagi ngajar sekolah minggu, kebaktian minggu, maka kari perpulungan Moria kategorial, maka kari mulihka bagi Tanjung Langkat. Jadi sekali paksa babak kebaktian minggu aku lit nande yang gue betua sangat aku khotbah mau mengker kayaknya salah ku Tuhan minggu makana bagah yang mau mengker li ngedekak Tuhan lateng teng persikapan ku makana boleh kalak mengker aku khotbah hatiku bagi maka dungna lande kahisa ya lagetang telhot banai go amin dung jahla kali kindrong persikapan samping mimbareng sikap
Dahina kukulep o amenina. Adilangkat dedu perangkona pe tandana atina keleng anak nakap. O amenina kai bini. Kai maka gendet dewan pohon bah muda ini. Ibu ka kumbiar dayang si mengker kok merawan kaya teku. Serenina konina. Aku ngutulugulan labat si medem nina. Encengko kundehot bang babaci aku medem makana raka aku pagi ajari aku gelah jadi kalak Kristen aku nih. Baru kentunduh nang yang ku gereja. Kam benar-benana banci ia mengkat ku berita simria. Menolak masuk dia kalka. Tapi kam kepeken cara Tuhan negu iya dilo iya mengkat ku pas berita simria. Jadi arah pengalaman siandandai kita ubah. Kai dagi si arah kegeluhan keluarganta, arah kegeluhan gerejanta. Sirbahan cakalak tertarik bengket kubas rara sentuhan. Kekelengan ta, mungkin perhatian taman masyarakat bisa kelewat ta. Lape ia Kristen, tapi ia kuina Tuhan si sembah kita hebat ngajarkan kita guna geluh si keleng-kelengan. Adi mungkin kami tahlit kanga pernah i GBKP saya Batang Serangan, kami pernah ka iberi Tuhan kesempatan puji ngelai. Lebih-lebih gerejelit kalau Aceh binaga, teh, ras makanan-makanan. Iya nina bagenda. Ibu pendeta, saya sangat bahagia di depan gereja jualan nina. Engkai niku. Lebih-lebih rumah pertoton kami aku ipelaus di Gusur Lapanci. Lebih-lebih rumah pertoton yang daderek. Sekali paksa sanganang geluh kompor ipasang itaman deharana minakku kompor nai perbandu keri minak nai maka meletup kompor nai meledak terbakar dahara Pak Tengku Endandai, Tengku Bimban kami gelarnya. Maka miska kerina perpulungan pulung tupung sie, ban les, pedalan les. Ya, pepulung, pedalan les, manbana. Perbania harus operasi, ia kalak susah. Tadi kena memang Aceh ban susah ia. Maka dia punya gereja ugakin dahi kalak sakit, pedalan. Sebab ni ya kira ka anggota perpulungan ta sebab jekang kita rusut minam. Tupung itaruhkan diakonia gereja lain, renina ibu pendeta bikin doa nih. Iya, biar kristenisasi kakari ini nakalakiati kuka. Tidak usah bapak tak usah tengku nanti bahaya ini kan lingkungan muslim niku. Ibu pendeta kalau ibu pendeta punya Tuhan Allah baik, tidak mungkin dikasihnya sama kami yang tidak baik kalau ibu pendeta yang minta. Ugai ini kuman perpulungan ras pertuadiakan si hadir je. Saat teduh pagi memang puje. Ya adi pintu nina tutup pintu ya si toto kening tertoto kami. Lah malam memang guna ngadap ku di batang ngedeharan nata. Tapi kai sirmanca jabu kalak Kristen enda daya tarik berita si meriah nina ibu saya tidak akan menjadi Kristen tapi saya tetap kagum dengan pengajaran Tuhan yang mengikat persekutuan ibu jemaat ibu di sini. Jadi bagaimana pemin kegeluhan jabu-jabunta kai dagi si banci si ban. Tentu keluarga ta pemilik nggak susah ikuta mungkin bisa kelewat ta. Si banci si sampati lah maka ulah kami minta kekelengan tapi kalak terang kekelengan ras kita. Etah kalak lit basita tapi lah kita ngit nampati ugani nakalak banci menyaksikan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, adilater praktekkan kita pas kegeluhan kita. Jadi enda piga-piga pengalaman pelayanan si iturikan kami, makana perintah Tuhan guna peridikan kala ibas gelar di bata bapa anak ras kesasi badia pendilo man banta. Gelana banci min ibas pertambahan kala site i tengah-tengah gereja anta banci pengidah ngakui kemahakuasaan Tuhan pas kegeluhan. Jadi jabunta harus berberita. Uga kita beritakan salah arah kata ngenca. Adi ngasut kita arah kata nurikan kata dibata dengan baik dan benar bagus, sangat bagus. Tapi pe latu pung ikbelaskan ngenca, tapi pe ipraktekkan ka ibas kegeluhan ta. Sebab lit ngekala labo pernah ia artina begikan kaisi katakan kita, tapi ipernyatakan na kaisi lakukan kita. I amat-amatina. Maka iberena penilaian bas pusuhna, iberena penilaian bas perukurenna.
maka turah pengakunna, oh baginda kepeken jabu kalak Kristen natena. Maka na ibas pekan kebaktin keluarga berngisi pe 6 kenenda, kai dage siban ibas tengah-tengah jabunta maka banci kita berita. Kai bagi banci silakokan, man kalak si deban. Si perlu si sampati, banci man keluarga anta, si banci si lakokan. Kehadiran gereja juga memberikan warna, membawa perubahan suasana, membawa perubahan rasa mankala si deban. Sehmakana banci inanamina kehebatan Tuhan yang sangat luar biasa. Arkiteken rusur si begikan ibas tengah-tengah kegeluhan tak. Lalu bagi dage man-manta krina perpulungan Tuhan, ibas paksa kesempatan nenda, bersura-suralah tetap melimbas pusuhta rasi dalamkan berita kita, beritakan berita si meriah arah kaisi di ibas kita. Adilah kita sempat banci si dukung program-program pelayanan di tengah-tengah gereja anta ibas RPI. Adina lakarah sisi siapa banci kita guna beritakan karena perbahanan ras kini ulin Tuhan, kemahakuasaan Tuhan ras kekelengan di tengah-tengah kegeluhan ta secara pribadi jabu bagi di tengah-tengah gereja. Ulah tertaren-taren, mari radu ras kita ikut muat bagian khususnya enda ibas nandangi persiapan ku minggu Advent. Minggu Advent enda banci si pakekan sarana. Misalnya tahun enda isi singgo keluarga di Lodibata, mungkin banci si ban kunjungan pelayanan gelahna la akapna kecedan ibas minggu Advent aksi Advent sidahi silayani kerina si di Lodibata keluarga sada tahun enda. Singgon dekahlah gereja ban si kunjungi mereka kai semacam parsel Natal sikitik ya gelahula pagi maci melai ya tapi di gereja nenak kenca benai pagi melane beriah kare ukur nare sebab lip undangan gereja secara langsung. Adiningan ya si kunjungi sila aktif dengan baci rebiar na ya pe. Reh kita aku man la aktif me ni namis lang enda kunjungan minggu Advent man krina perpulungan tanin ta dendu. Kuga lagi kai si banci sila ko pengelau mil perayaan Natal te dana keri ratusan juta tapi lit deba langan nami kekelengan ta perhatian dan dukungan gereja untuk kerina perpulungan ta singgon dekah lanai rentang mungkin sakit menahun man orang tua anta. Jadi pelayanan gereja baba ia mulihkan kubas pengajaran si benar baba pusuhna gelahna tetap bertedahati nandangi gereja nandangi kata di bata sebab kehadiran gereja pe maba kemalaman nate kempak ia. Tuhan si masu-masu kita kerina amin ras kita ertoto. Bujur Tuhan ibas perkuah atendu simbolin. Kata dunggo empelim barui kegeluhan kami. Ajari kami Tuhan guna makeikan katamu. Gelah kami tetap patuh nandangi kam. Te nandangi kuasandu. Te kami nandangi silenga iidah kami. Janah te kami ibas pengarapan sin teguh. Kerina ia turkendu alu menghuli bas kegeluhan kami. Kini tekan kami teridah arah lagu langkah kami. Bagai pe tetap berbuah. Arah pengerana bagai perukuran kami. Terpuji kami Tuhan sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Kekelengan ni Tuhan, mari raduras kita ngakukan pengakun kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina ingan ras paksa idoni enda, nita dage ras-ras. Aku te man di bata bapa, sila ersibar puasana, sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badiang. Tubuh idur si muda-mudanari. Si so keliaman tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipaguken hukayu persilang. Mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen, pateluariken ngokeke ibas si mate nari, nangki kusurga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila ersibar puasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgelu rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lit sada gereja si badia,
persadang kala si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari raduras kita nahkan persembahan ta buah kini tekenta, pengatakan bujur ta ibas pemasu-masun Tuhan, kegeluhan ras pendahinta. Rasa lalap ateku ngatakan bujur man bandu, erkiteken kai si enggo ibahandu o di bata. Di tengah-tengah perpulungan kalak si ertutus ate man bandu, kumomoken kini ulindu. Mari ras kita rende muji Tuhan. Ibas kita nahkan persembahan ta. Mari raduras kita ertoto ibas pertoton syafaat. Mari ras kita ertoto. Isekin kami enda o Tuhan, makalit gegeras ngasup kami guna mereman bandu. Bekas pemasu-masundu gelu kami ras pendahin kami. Ialuken kami ulihna, erbuah kini teken kami. Itaruhkan kami ku gerejandu, jadi persembahan pengatakan bujur, mencilahkan komitmen kami mendukung program Tri Tugas di tengah-tengah gerejandu. Ajarindu gerejandu ibas mengelola persembahan neda, bagi pe ajarindu kami kerina anak-anakdu, ibas mengelola persembahan, titipan rezeki singgo iberi kendu man kami kerina. O Tuhan ertoto pe kami man bandu, berbagai-bagai profesi perpulungandu ibabo doni enda. Tuhan kamu si masu-masusa, gelah na banci pe dat na ulihna, rekecukupan geluhna sebab Tuhan si ngaturkan sa. Ertoto pe kami karena bangsa ras negara kami. O Bapa si mada kuasa, kerina pemimpin bangsa ras negara kami, menaken ibas pemimpin si meganjang nasehku, kerina daerah-daerah. Tuhan si berikan pusuk siar kemalangan manbana, maka tetap keputusan na mensejahterakan rakyat. Rebahan rakyat sehat, rebahan rakyat sejahtera, bagi pe aman dengan makmur. Sampatindu kerina pemimpin bangsa ras negara kami, gelala lit ukur kala ilat manbana, jana ia pela lit ukur na ilat, nangdangi kaipe sura-sura nasi mekuli nandangi rakyat sintermenda. Bagi pe ertoto kami man bandu o Tuhan, karena pekan kebaktin keluarga wari si pepagi. Endape Tuhan tetap si masu-masu, gelah kerina perpulungan dupe ikut muat bagin, jabu-jabu ingan pulung pe tetap ermeriah ukur,
serayandu si ersikap gunanehken katandu pe iperlengkapi salu kuasa kesandu si badia. Itotoken kami pe pendeta, pertua diaken ras emeritus, pengurus PJJ bagi pe pengurus kategorial, rikut peras kepanitian silit khusus na panitia Natal. Pasu-pasundu ira ibas krina program-program pelayanan na. Gelatuhu-tuhu Tuhan kesaksin gelu serayandu, bagi pe perpulungandu, lama pujirman kemuliaan gelarndu, bagi pe mabai kalak sideban bengket kubas berita si meriah, jananggit ngakuken kam jadi Tuhan, juru selamatna sing geluh. O Tuhan, ertotope kami man bandu, nandangi kekelengan kami kemahandu, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, bagepe Pertua Emeritus Bapak Sabrina Sembiring, rikut pe ras kekelengan kami naras Bapak Rivel Ginting, rikut pe kekelengan kami orang tua kami Bapak Suranta Surbakti. O Tuhan, kamsi erkuasa, guna ngangkatkan penakit silit ibas daging kula anak-anak du ras kemahandu enda. Sebab te kami tambar pangan ras inemen perkakas kap ngenca ibas tandu, tapi kuasandu kapken si memulihkan secara sempurna kesehatan kekelengan kami enda. Beri Tuhan rezekiku tengah-tengah jabu keluarga kekelengan kami enda. Gelah cukup dana sini perlukan guna pertambar. Beri kesabaran man keluarga ngadep-ngadep sa. Pasu-pasudu tim medis sing rawat sa. Gelah nabanci pe terdeteksi penyakit silit. Ibas perhatian dengan kuasa Tuhan. Madan kerina penakit perkitikan Tuhan sin jujuri. O Tuhan ertotope kami. Nandangi kerina ngawan perpulungandu. Sir bage-bage kecibal geluhna. Menaken anak kami sikitik dengar rasi sekolah. Bagai pesi kuliah tutus Athena erlajar, bagai pesi tamat sekolah lenga erdahin, Tuhan kam sinampati guna banci dat kendahin, singgo dewasa lenga erjabu, Tuhan sinampati, singgo erjabu pe, go ibreken Tuhan tuah, keleng Athena jabuna, silengan dat kentuah, Tuhan sinikap kenca, jabu siku dengar pe tetap ersada ari, orang tua kami silanaiku jabuna tetap megegeh ibas Tuhan. Enda Bapa pertoton pengarapan kami, kerina erbage-bage kegeluhan perpulungandu, Tuhan sinampati, si sakit ibas kuasandu madan pinakitna, si erceda ate ban si lampas terapi. Ertoto kami ngendeskan geluh kami man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si tetap masu-masu, GBKP Runggun Cengkareng, rikut raskrina serayandu, terpuji kam o Bapa, ibas Yesus Kristus juru selamat kami sing geluh. Amin. Tekad erberita si meriah. Yesus ndilo dengan nuruh kam guna erberita si meriah. Man teman ta manusia kuga dagenindu ngaloken pendilo di batanta. Perpadan kami Tuhan, git muat bagin erberita si Maria, meritakan kelang atendu kus selewat kami. Mari si puji Tuhan ras kita rende.
Mari ras-ras kita belaskan pertoton bagi singgo ia jari Tuhan Yesus ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardu ipabadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu idoni enda bagi di surga. Berikan man kami nakan cukup ibaswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alokenlah pasu-pasu, sirahna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal ibabolu. Janah melias Athena ngenehen kam, itatap di bata ku kam, janah malam atendu ibahanda. Amin. Si katakan bujur man Tuhan, kebaktian pekan keluarganta, beringi enda anggur dalan alu menghuli, jana anggo kandai si belengkehken firman ibas pendentan tanari, mari si pesikap pusuh ta guna masuk kita ku paksa tenang si benaken. Paksa tenang gudung, Bundari selandeskan kami man bandu BPMR, dipersilahkan kami. Ya, ujur bandu pendeta kami, terpuji Tuhan ibas kuat tinta beringin indah. Bagi kami melala pengalaman suserdu, ikutkan Matius 20 henda, arah perberita semberiah sehingga wilayah kendu. Dan maka sehat-sehat kam pendeta, kirim salam ban teman tak kirina di Medan, bujur pe man pertua dia akan si ngelai bos beringin henda, organis song leader ras tim multimedia, gelar Tuhan saja terpuji bas pelayanan ta. Senin ras turang, pekan keluarga anta ibas berngisi pagi, berngisi pepitukan, penutup. Hari Sabtu 10 November 2022, enda silakukan secara live streaming. Ilayani pendeta Asnila Brutarigan, ras ilayani pertua diakan sektor Filipi. Beringinenda lid kita pulung itu pusada akun. Maka pagi ulah kita lupa hadir kembali, gelak ulah kita ketadingan firman Tuhan ibas penutupan pekan keluarga anda. Jadi entah lid dari si kurang data si pisah hidup berita karena dirindu, banci kuakap diteruskan dulu, silakan. Langga buka mute nu parita.
Ya, ku petandakan ka man takrina, aku ngelai genduari i klasis Medan Delitua sebagai ketua klasis. Jadi tahun pagi gue 25 tahun aku ngelai jadi pandita i GBKP. Kami tadi i Jalan Jamin Ginting nomor 1A, Kompleks Tamen, tapi Gereja kilometer 4, J rumah dinas J kami tadi. Wilayah pelayanan kami lit 30 teluk runggul, janah lit bajem siwah i bas klasis tenda. Jangan cakap kap turang lanai buka polisi tadi. Janari asal kuta atau pendeta? Oh ya, aku asal kuta i Tongging, beli ni kaban jahe, Bapak Penggo beli ni kaban jahe, janah nande kutana i Seberaya. Adinaras kutana i kuta orang tua, rumah kaban jahe, bibi si metuangku i Sukatendel, ia perangin angin Sukatendel. Kak maka go turang lingkungan Bandung sebab aku Penggo ibu perangin angin ke turang. Ya. Berbantah perpulungan tahlid ateta menyapa pandita tah citandai, silakan. Ya, bagaimana kau memejuah-juah kita kerina, bagaimana kebatin ta ibas beringinenda, sehat-sehat mejuah-juah kita kerina, dibaca terpuji bas luta ras salam. Shalom, Tuhan si masuk-masuk kita kerina, sampai bertemu kembali. Ya, selalu pendeta, jua-jua. Bang.